Khona umhlabelelo othi noma engaveli uThixo kodwa akushintshi lutho. Ngizothi namhlanje noma ungasaboni la uyakhona kodwa ungayeki ukuqhubeka ukuya phambili. Noma kungaveli la uyakhona kodwa qhubeka uye. Kumele uqonde lento eyi1 ukuthi ngeke kuvele la uyakhona up until uqhubeke uye phambili. Kunezintaba engeke zigudluke phambi kwakho kodwa kumele wena uqhubeke ukhuphuke phezulu kwazo ukuze ubone la uya ngakhona. Kunaleli tiyela leli lamabhunu elalenziwa amabhunu noma elalifakwa amabhunu kudala. Wawuthi mekushisa kakhulu ilanga uhamba khona ubone kuqhebezela phambili. Lokho kwakubizwa kuthiwa uta lakho. Into ohamba ungayifiki endleleni. Kunezinye izinto ezokuphazamisa empilweni yakho while usaya phambili. Kunempilo ongakhona ukuyifica. Ungakhathazwa impilo ongayifici ukuthi awuyifici kodwa naqhubeka kuye la uyakhona uzozufike la uyakhona ngoba kunabantu abaningi abangakhona ukufika la beyakhona begibha phiswa izinto abazidingayo nezinto abazibonayo kodwa bangayifiki. Ungakhathazwa impilo oyibonayo ongakhona ukuyifica ongakhona ukuyibamba kodwa focusa ukuthi wena kunempilo yakuyona ongayiboni noma kunendawo oyakuyona ongayiboni kodwa uzofika mabuqhubeka ubekezela nje uyaphambili. Namhlanje noma kuthiwa ingakanani intaba eme phambi kwakho kodwa sinike isineke sokubekezela sokuyikhuphuka lo ntaba up until ubone la uyakhona. Kunezintaba okumele uzikhuphuke ukuze ubone la uyakhona. Kunabantu okumele udlule kubona ukuze ubone la uyakhona.